Pinia dapa birtalong pen nili sami dengmir kiling pi non birtang ton pen arju ponek tha. Lakhain koi west Karbiang long pen Meghalaya hoi tapara havaralong ahoy pilar khasi pinaratum ke phangnodak adimalong an kedamtang pai pai ni phai ECR ni MLA Rup Singh Teron pen Japonsi KSA Hamren Regional Committee Socheng Amreng Border Development Committee tapat SCB Daniel Hansi pen danglok tapat rongasaratum chelangsi ke phangnodak apilaradim humridam bangso ka humridam ahut pilar phangnodak lo potsi puthot ke sompon thujia phan MLA Rup Singh Teron pen pangdakpon anparta adoya hoilong kaching thora sai kideng jia phan pherang ke pen karjuo hut MLA Rup Singh Teron pen sai kideng jia phan kaching baitang ateng ki klempon jia phan pachini sila waktu bintim da meeting lolo non sarkar pen la da border area la to towar we dim katiar pon me viding katiar pon lang viding katiar patumi sidi tum mane Karbiang long utamas council CMC phalo la MLA tum dolo kadui do thailo MCTM tum lo la se non bake basically central pensi tribal area development po aphan pensi non bangke 19 department aphan ke border long si basically ke dak bangke claim pon po kasi ke claim tang ta dolo no ke claim je bangta sarkar ta non mane Karbiang autonomous council long alo nang le alo je tribal area development aphan 19 department pini pen mo tarik ke pan ke DPR tiar nang po da so DPR central along lo nang po ha tum bang prabling pen da chiklo nang bong section po like dark development basically ke towar lo melo lang lo community hall lo pen stes pen kan tot perte tawar tiar po apen se bang dak bang ke akapre be te grupo mi long ten be te grupo pi bing grupo apen dak hem so be tin kim te pitang dai asman bharo long det na pe long po asela la bak ke central tum si project bang se nong deng de lo aso deng ke patubi si alo nang le lo tum mi se chingwai ta pito kok lo asi ning thelo la so skim ben bang ke tum border area pen dang lo ang tan ni tung ka do tribal area Karbiang long ang bong poita la so skim ben bang ke pen ang ka ching tur ponje pan tum thek pon long lo la tapada long pilar ke lang asai deng derapi arsik jit ke claim ki dam ponje phan lang hempi forest IB along KSA claim bang phu anparta aduya hoy along ke do rat pen chingki chingbai pedosi suluk sodak atomon puthot nangka pajap long li det jia phan chingki je than pon Karbiang long pen Meghalaya ahoy bangke kedamtang pharo kreser kebra phokebra isi aningkan jang minify cricket homarni India survey pharo kreser kebra troxy kebra isi lapen troxy kebra hinia tengpensi dopo pusi Meghalaya CM Conrad ke sangma ningje etlo setame Meghalaya ratatuma bangke amithang CM alam anta arju bang videtlo pusi MLA Rup Singh Teron pen ningje pon ponang po te ka chingwai chingsai pen si claim ponang kok po don dak le po hodak lo bang Meghalaya banda bang lo Assam banda lo litum ta do lo hakilo ngang dak binong lo lage la bang la ta prang e long ni kapang hang du la bang da prang ta so lam ta chengwai bom lo non ke la tum lang ka long po hu he lang po he da po hu pom po i lo non ke tum da uni de lo asini tum ta sarkar pang pu bakai pilar bakai ditum along tin abang ta dak krihini bagdu aso krihini da pilar ke re-erected kori dei po tum ta demand lo pe tempo pola bakai ta itu mbong kam da ke claim kli itu ke kaching bai pen si claim po de da ke tum himalu penal pot da banga adim banga enyo e pona apran song apa ha mangali lo kapong ho bang lo non ke both side agree si da banga itu claim pona po both side join dam si non son Meghalaya ta bang lo itu ta bang lo da pilar mane pong da thek long lo ta do dem bang ke tiar thuni bang ke immediate la bang ke claim pon ya kam la si sarkar tum claim pon la bang Lasi ilitum Karbiang long arada bangke CM alam arju lapen kedam tanga porahut KAC CM rong hangsatami ningje bomlo Karbiang long alongle abangke inchi si anta Meghalaya phan pipe lapen give and take policia bangke Karbiang long mate sik sedul ahabara phan parlopon pi puta MLA Terona sang hopen ningje ponthu 62 area puri the Assam chief minister mesti pulo je ke Karbiang long 62 area ke game mente ka lawe la ka kapre ka hoy don long puji ka kapre dem ke da bangge Meghalaya chief minister pulo je Karbiang long la pe Meghalaya ke hoy ke apra sarkar tum ke phla ka teng si dopo la so teng si tum ko nang po si bang ni dak lo la ke ati pi mage la jalang tum mata ab thanga tum chief minister ka ni det alam na tum da kro ni ni tum ke itu Karbiang long CM ba Assam chief minister ba nang thang teng tum ke kro lo ke itu hima dah kalau deh adim dah hello
तुमके क्रोयलो पे तुम थाना पुपे पहले तुमके एजेंसी अलोंग लेता मेगले भांगी पीजी पु बांके ला बांके माथा तेलो अबेलो ला बांके सरकार तुम बांके फ्लाका तेंसिन क्रोयलो सो तेंग बंसी तुमके दोरा पे चोरत पे काम टेंगरा पे दंग पु ला बाला से गेम ते पुलिस के कर बेंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल एरिया के ला बांगे दा के रूलम दे गपे नालो ahoy anujok mate pillar ke phangno pen ke ahoy along solution ke doji kali jong hele phangnu sitami ahoy bangke la so teng pensi do betpo la sila so pillar ke heno dimalong puthot ke sompon je phan abangke karbenglong lapen meghla ahin pen sitami jetong sar pensi bangso pillar abangke sompon thupo puta mla terona sang hopen ningje ponthu ke bang krap elo aprang tedi 51 52 nengkan mane so democracy pen re democracy 77 72 nengkan so bangke state meghalaya state reorganization so hote bangsi सरकार तुमके दुई पके सरकार इंडिया सर्वे आसाम सर्वे बांसी जे कारबेंगलों लाबे मेघालय अफाइके लाहेलो अंदा का नि ओको पंगो बांके ला बांके क्लब के देसी में मा जोक ले क्लेम पुतनी तुम हिन बांगे ला बांके पेन रेमलो तासो नि ओके पंगो ले बॉर्डर सुरसो के ले देजी अति पी बांगे ताकि तुमको बोनिंग चोय लाम तो पोला बांगे थे बसु बांके पिलर के ना तुम पांग होके पता पिलर के हिमा के होए तही ला बांगे रिदी बांके क्लेम के सरकार तुमके लासी का पंगो पेनते इतु बांके ta pupu amoni tu meeting sampan tam klem pe chora pe tar pe bangsi ni meghaloi ke do akhai to mata tili ke junigri kar benglong to mata songsi tili ke junigri ke soma pillar atengsi puthot pillar ke sompon je phan meghalaya pen west kar benglong administrative law and order cherapet pen pillar ke sompon je phan tapat arat pen juningri alamthi pachini hamren pen chandra singh ronghang KATV news non ke bang jimati jonga chiklo angbong karbenglong aradatum ongdung kimisena nong e longponpo laki piponjia phan kai kia porta chisik dinglo non karbenglong kachari ponbom CM tuliram rong ha sarkar dipu 8 kilo garden krong pia towar pika semar ponalong kelangdama porahut towar pika semar a company tumpen chingbai chingsai ponpen CM tuliram rong hangkaning je ponke towar krong pli lapupu drain lapen divider angbong along kelang misen isi mirbiri padoponpo lapenan parta dipu lamding road adung Assam University a thengno Karbialun puru rurang sina sarpo akumlin semar ponpo lapen isi internal swimming pool pendanglok flyover cancer hospital ingpu ponpo এই রাস্তাটো আমি ইউনিভার্সিটি পার হই আমার ফরেষ্টৰ গাৰ্ডেন আছে তাৰ পৰা ইয়াত ডিফু গান্ধী পাৰ্কলৈকে এইটো 4 লাইন হ'ব আৰু লতাৰী তিনিটা জায়গাত হ'ব এটাটো আমাৰ ইউনিভার্সিটি কেম্পাসত গেটৰ মুখত এটা লতাৰী হ'ব তাতে ষ্টেচুও থাকিব আমাৰ পৰম্পৰা পৰা যেটো আমাৰ মানি আহা প্ৰথম আমাৰ যেটো নেকি আমাৰ লিজেন্ড গুৰু সেইটো আছে আমাৰ ৰাংসেনা সৰ্প তেওঁ ষ্টেচু থাকিব তাৰছত এইটো পিডব্লিউডি যেটো আছে এলপি স্কুল আছে ইয়াতে থানাৰুতৰ হে এটা লতাৰী এটা থাকিব আৰু ইয়াত মিডিয়েল কলেজৰ মুখত এটা লতাৰী ডাঙৰ এটা লতাৰী থাকিব গতিকে সেই ৰাস্তা ইটো আৰু তাৰছত ফ্লাইওভাৰ আৰু লগা ফ্লাইওভাৰ পৰা আপ টু ডিসি অফিস পাৰ হৈ সেইটো 4 লাইন হ'ব আৰু লগতে ডিসি অফিস ফ্লাইওভাৰ সেই ৰাস্তা দুটা 4 লাইন ডিভাইডাৰ ফুটপাথ ড্ৰেন ষ্ট্ৰীট লাইট হ'ব আৰু ভাল গাৰ্ডেন হ'ব ডিভাইডাৰটা সেইটো আৰু লগতে ডিফু লেক বিউটিফিকেশনৰ এটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ইন্টাৰনেশনাল সুইমিং পুল আৰু লগতে ক্যান্সাৰ হস্পিটেল সেই গোটেইখিনি স্কিমৰ সেই গোটেইখিনি স্কিম আমি ডিসেম্বৰ মাহত ৰাইজক উপহাৰ দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আহিছো halapu dipoman jadak atowar krong plikasimar ponjia phan birla malompen towar akung kapang thaya sai pangching pon bom lopusi pachini pon সেইবিলাক ইভেকশন হ'ব এটাতো গোটেইখিনি সময়টো দিয়া আছে তেওঁলোকৰ কালি পঢ়ি পৰাইতো যাবই গোটেইখিনি আৰু আজি পৰা গোটেইখিনি ইয়াত ৰাতি হলে চলিব নিউজ ৰিপৰ্ট KTV নিউজ
Langsun kilang me karbianglong chotkali ni hang ni rep angkang nongnam kacha thangdun klong polote semilang solang sunta isilo. Bang solang sun kijui kilang adimaklong kepang thir jirpen kepado ponjia phan pura kedamtang jakhong iphai thom kebraisi arni driti NGO tumpen chepatir piponsi kadokabe bang phokep suse arisoi jangatum chelangsi kepang thirasai dengpon. Semilang solang sun anong namabangke api ong nangche thang ongasonsi thekpon longbomlo. Bangso langsun along Karbianglong Penchot Kalisi, Golaghat District Anparta, Nagaland Mate, Dimapur, Guwahati, Shillong, Jorhat Nagaon Lapen, Kaprek Kaprega Havaralong Pensetami, Kijui Kilang Aphan Kibangatum, Chimit Me Pinsi, Thekponlong. Langsun Management Committee Arni Siangbong Ada Porpai Trokpen Arnikang Sam Porpai Plia Por An Abangke, Kaikita Kipang Tirasai, Klemponlo. Bonta, Nonamat Langsun Anling Thoratowar, Mesena Velang. Bangso langsun along kaiki amat kilir sing lapen kangthir jirpen kipado vergia phan pura jakhong poni phai thom kebraisi arni national along kangtang kring anong kache thangnai driti NGO tum ningkane sekpen phongthom lason kepang thira sai kaita klempon bom asonsi similang solang sun along ta klempon lo jasimet saikideng ponlake horabong biskira homban plastic heihui dustbin along kipang rumpen ke barbera sai klempon lo Lasohut arlong along arjan kihi kar kokar phek ki panpen chenglok akinang sot asai an claim pachunpon. Bangsohut Josna Teronpi Barnabas Singnar arlong son tisu Rebecca Teronpi pendanglok field coordinator Sarbinong Ingti field officer Jonas Timung Isbel Teron communication social officer Clemson Terangatum Setami Chitongdun. News report KTV News. Pinya berta ke lansi kangton pon iklo domi thak me kardong